Hakastep jangka arpu santrik nailar arhajar arpulai ke Nongtrei Sorkar Ryngkat Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District kelemi patba ban penlong ye kejingat Kjat ke baar kilometer ya kebelas dang naduk na Circuit House ke badan Lumsohkhlur bat lepin kut hakamat ke office terikam udisi ke badan Mawsawa Mairang. Ya kini kejingat Kjat la pelong kum shibenta banis nok tilang bat ke Fit India Movement ya kebela peta lingba kejing penbet lang ke Tanat Directorate of Youth and Sport Affairs. Kalong ru aha kajuk kapor kejing rakhi ke tayo sports kebelas dang naduk ke arpway terik nailar arjar arpulai bat kaban penkut aha ke arp kendai terik nailar arjar arpulai Ryngkat kejing ele akai beper kiban salong ha ke arpu pra terik hamadan KSA mission Mairang. Kumbalong mentah ni dan bok away long balai bingi ro sports minister kami dia badang berom jini bas clear warjiri ibadai nak kami ke district jini bi bapak ria ke sport lai kerabat iru lakit kias ba yang ba shen ngin saplian ngin saya na dia sul jong district sports officer bat ya office ki saplian na hnie bat kumai keren children sta badang berom jini mekhani no club one row lu ba kinsa shana kami ke stadium ro hnie ba balong kas standard stadium ring ba fully equipped plus kandang nomor district sports office ni tai dia next camp ba ke bejik kia jangka district government mentah kini perkhidmatan kini orang nomor benda kan sport pun partner juga badang bat Nongtrei ni nak kerja juga ni ada touch team nak kerja pada district office bat ke proses kadang ni cepat kini program sesuai 8 baik dekat Directorate of Sports and Youth Affairs bagi bertah ini bagi mana ke district ini depan organisasi ini program de kini kalau atat part of Fit India Movement bagi observe ya national sports day kemudian pendai tarik di district ila entas tio Sorkar pendai bangin jet kanu nusni bangin pelong de kawai ini program kalau ba kadai walk to office dan cycle to office matas ni legit ya kam tas ni ni apa merah de kebidai pat ya national sports day pat ni penbet akan long haka apa tarik kata sinikom sampai apa madan kasopra ki program ki sedang nadu mustap nak marathon cycling nak tu kan sebut sekarang cricket basketball football mat ka archery te kandang lu jing sam kusnam ikino ile kai badai negeri district ki blok kampus kemat in ice certificate selesai nak bat ka kawairu kalau nama kadi district mai ki disiplin tu mentai bagi dan register apa di sports association kita ulang tang jongka tang lagi disiplin matai tanam bakla kan dai tang jongka cricket khuko bak football te kiwi disiplin padan tementa hakani sini aku satrik na thai kinsa sadap register sakumba pranis pakali ki disiplin Kamu kunki carom board, angklaki table tennis kini tai. Di kunka district mai ngasong ba baki organisasi kenika national sports dia ketika kabuk siar kenang ba create ya awareness kunka district kat no ila prepare haki association prepare bi dai baki discipline prepare de masongo nak yang ka Sorkar ro ba ka organize kini ba ngini scam ba nang niskwan inala ban kampanrai ya ki kam sports kan district lembaki ni ya turkis prepare. Boleh